Ghana for ne buza question say Yeboah Agyekum Francis na anya bia wo ye nipa beya na omu kirem say omu ho ne ho ayi omu ho kakra omu suro kakra cause mine obewa ani onye obi akeke ni nyina fa Ghana Blasters ye two matches aya play no the first game against Panama and the second game against England no any accurate predictions are Yeboah Agyekum Francis everybody surrounding this football game now. Just say be mine or nam ho no mokwa na Ghana yen so ne mu ye Ghana for we din koma fa no ho be man chiri mu na chire wadwen e dia mame e wo comment section hi PENYAH block media best ra say ni di mo obe like if you do my subscribe button and click notification icon for latest updates and chire wadwen dia mame e wo comment section oba so a na che for so anya bi ahwe me kan phone nala money send app e dia ma o USA o UK o person ska e de ba fie nala for say use promo code PENYAH TV ever send ska ba fie no ba che e cool $20 o send this ska ba fie no na ye say che $20 e nala nko a. Let's go to the story. We say on the media na so. Yanya one special doctor bi all boy ye area ye bremu. Yeboah Agyekum Francis or your self-taught trichologist. Ana or say biomedical scientist. Ana biomedical doctor. Laboratory doctor and laboratory scientist. Onye obi akeke. Wa kosko akwete kra body nkrata but ono na tuasin won say what tun was obey adwuma on the internet e de aboa ne man Ghana farmer ye tu yare bibiribe ya ase. Immediately, in fact, or the intellectual will be nan abba. As you be an so no there, where health practitioner, our man and chile about health, how be seeing in a chill better tennis, Arabia mouse. So I might be quite enra crown or the Bakubia be boom any teaching nice. I want you to listen. Yeboah Agyekum Francis, me ma wa duru ache ntije aduru ndi ntia me fa mammo ne se ye de mammo mo be fra ha nipa adwen sa ye tie video na tie ni ye wan tie asesa hwe video no biem obeti ase because nipa do so so yesa na ma ye nipa bone enti ne wa akoma yare wa ye se o cholesterol e wo soro o pressure ye se e ko soro pa enjai wa duru no nom disclaimer enjai wa duru no because we enuane we fie na me kire o se o kan bom na aboa o ba bepe body ebunu anase kwadu bunu na wape watermelon baako watermelon kokko na ewom no nye na ye de ye obetima die no ba ehu na e green no ene inside na aduane so e green no ene na wabe fa watermelon baako ohoro ho kama wanya ni bunu no twam 9 na yi baako bia ye de body no so ye fa betin baako 9 for 9 days na ye no but before abel sa procedure we check your pressure check your lipid profile yes I say ni nyina agu na choro because 9 days after me person ma me results na we video they tag me na me repost me na Ghana for hu said ya ye nuan betima say yare ofa body na tie body baako na wafa betim no hohoro ho kama na twa no round eni ni wuru ani nyina nsensene ho twa round say ya na fa gubom bo a obetimi akata so ye di nsuo 1 liter nsuo obetima yusu z de me nom no wanya z so obetimi anya nsuo bi ade aye but people man pa de fa z ne ye na fa mienu we mienu ebema 1 liter ana pure water mienu say z enye z ta ema 1 liter na wanya nsuo 1 liter no wo de agubo no say wo ye ni 2 o'clock by this time ye de si ho ama ade ache wo de watermelon no a watwetwa atire no say da ma kire no 9 days na bia wayi baako atwetwa ene body betem baako bunu no ene ni wuru na ohoro kama no wo de ata ho ade ache no on an empty stomach say 1 liter nsuo no ene na wo benom na ye nyina faako nom no goma ye nom ne kakra ye nom ne kakra ansa esa wadidi bepatoti wo aduro no ma betima didi along anom waduro we eye aduane enye we na niema bi ewo body ebunu ni watermelon echi ho no ena me di hu nkomo nne body ebunu ye flavonoids na ye other compounds wo mu ofa watermelon na ye L-citrulline ewo mu sa nema we eboa nitric oxide body ni produce nitric oxide na wa onim nitric oxide bia eboa blood vessel dilation blood circulation clot dissolving a whole lot of things into issue with the heart issue with pressure issue with sugar and all this it be man the bafom na mum guso na da waduru nso na ode ye na ye nhwe results no say eboa na akọ na doctor ka say okay baby aduru no obeyi wa fradu so a obetimi ayi wa fri so na say ni teaching no na ye say oye good o tu yale ase we bremu Yeboah Agyekum Francis eboa Ghana for the pa oboye pa na na kede enim so no wo ye he is known for that not until say Ghana Blasters tournament na ye kwe FIFA World Cup no eba na Ghana group L na Ghana ne Panama ebedi kai edi akwansi asise so 17 June 2026 ana Yeboah Agyekum Francis emi hu se wo yodifo ho no ana be hye nkom se Ghana ne Panama game ne de eye 1-0 straight
Ghana match and ye boy. Ye win straight 1-0. Makada da anopano. Na me say sisu bia. Me dia na Yeboah Agyekum Francis. Share video na enka obinsa. God bless you. One kind and I 1-0 straight 1-0. Emma numre no sero koye no. Sa pepepe ene pae. E jan kana focus akoi e yeloto no or to be na fede ne tomu. And I say okay, we are the first attempt. Enti yan hwe the second attempt. Enti mo man prayer say ne Ghana versus England no. Unfair prediction emra na yan hwe. I want to be videos okay na Ghana versus England or the prediction ebeba. But ade ebeche am yakoba ball no. E do be video obeche wan chire bi ene ade na emu no and or chippy in say Ghana versus England no a draw. Na match we you to me fu bebre with prediction tin na me nka ho asem no. Na bo me say ye be ko ate. If you know, you know. And that day na that day never born na we are. Or sabe ye video found like I say Ghana and England match no. Ye ko ate. Abusua na ene blaster match no ye hwe wo hefa. Mon tag me na me pese me hwe match no woni pam. Yeboah Agyekum Francis. Ene me pese me hwe match no e woni pam. Na vazava maneuver no utiam na wo chest yire ten na wa mwani ado ma hunse trouble Carlos ka se Yeboah ya gusu ahwe Yeboah didi anya afi na abetre yaduane di no kre na mbom ne ma me mo so behwe ball no bi papa mo do mo nya football fans mo amahwe ball agende ma akoma na build but ye papa ne ma me mo no Ghana nti Ghana ho do nti ene ombehwe ball na onse ya na me so me wo ho mo pa anything na me dey enro teachings ne ba enti ma me bi hwe bi amma ne hwe bi why ene ball no ye nkonoma petisi nkotena ho ye hwe ball no wi abetima agiwani na mom ye mfa nkohwe na wakoma nkobo ntentem o team na wo pressure man team kese obetima agiwani go with your actions man ko team we are sin kwa wi ye nne but what we ya agudi ya agro ball agro ne ye kwa kudi but ye di mfa na agro because we a historical match anything akoma no wo kese ti Yeboah sin da wo kwa hwe ho yi vazava maneuver ewo ho hara hachibu waduane awudi no portion control na cardiopulmonary resuscitation so obi bo hwe abetimi aboa na manatimi ahome meka se munyi ho nyina na mfa ni parent of flat surface obi amfri ni nchen na they all performing was ye peka na say ye free for emergency help na ya boa de nipa no abankwan e mama me location na e boss wa kra Yeboah me ba whole life Yeboah Agyekum Francis mama me location na eche ne pa na me mra ho why ene Ghana ye be ko ate na me sha Enti ye ko ate no kan ye no ana comment section obi say Yeboah ma wo yes enya yes na no ye no ye ko ate de ye nte ase ne say what is your final prediction ega ye ko ate na manfo ne bi nte ase eti kiremu ye ase ne say ana reply comment section no mo say Ghana ye ko draw eti no say ye ko ate ye ko draw eti man for chance okay ne bia the first prediction on Panama versus Ghana no ebia no twa loto any two but this one yan hwe because na England match ya bia no say England be share Ghana bebere because Ghana England match on Croatia boy share Croatia 4-2 na say ye hu ama Ghana tino bia no say be share Ghana bebere nti no Yeboah ka say Yeboah draw na say man for share enyi di papa tino nya ye twen sene at the end of the game no any be decide say Yeboah no ye be hu no foforo ana ye be hu no say nti na obi a twen Ghana versus England. That was that drew a Tuesday. Emma the game no equal shares. At the end of the game no, said Yeboah is a kind no draw no and a buy. Draw no and a buy. I said the first attempt Ghana versus Panama was an accurate. The second attempt Ghana versus England was an accurate. Now no, and I Ghana versus there be enyakwa Yeboah enyakwa. Uye nipa beya. Ma yehu nipa oye so that we will start worshiping you. Masa. Yeboah Agyekum Francis no nipa. Agyekum Francis onye nipa. Momi enhwa ade ni ye. Ye ne Panama o se 1-0. Foot Ghana be win 1-0. Ato. Ye ni England hwa se no kan. We play fruit for fruit count and prepare your home for the match because I be intense na match we you to me fu bebre with prediction tin na me nka ho asem na bo me say ye be ko ate if you know you know match Osi ye kwate obi ka kwate a titon tan mambo wambo me draw enasi no ye wie Benjamin Asare ye no benanti akwa wie ye Ghana
Shesa kabono yi no. Atizi gida a man come for ball. Asare no. Or better watch the ball. It will be like this. Hey, show it. Yeah, you ready? That's it. England and Croatia munjina ye. Mo Agyekum, ye chow, ye new Croatia match no ya boa. Ye need also. Hey, into Musa Yeboah Agyekum Francis guy Munsro no. Ghana Panama match we predicted 1-0. It came to pass. England Ghanaians was predicted a draw match. Munsro sa guy no. Ye can be more threatening. Mo de Montana. Points me am in that sorry kwa misuro no man kana meboa. Me am in that sorry de bia no. At this point misuro no. O send my draw ya first can peche. Ya ben no kwa de nya Koresco 0-0 no. Mo akire amote na draw ya ben de nya Koresco 0-0 no. Afama ye say peche minua. At this point me ankasa misuro. Me am se me that sorry no misuro no. Cause ya ben no de nya Koresco 0-0 who akire na ote ne say draw. Ya ne that sorry de 0-0 in the first case peche. Minua kababi a ofiri. Na se say me ankasa ko benya ko misuro. Hey. Dr. Prophet Yeboah Agyekum Francis, Papa, and now umpo ye mao prophet. Ye mao prophet, so we ye prophet says sim. Umpo, and now we ye prophet. What? Papa, ufri your friend is saying future and eba catcher. So ufri future and a woba catcher, my young who say ufri future because I want idea we are the answers you. And maybe I say. Baby a ufri ba Nyankopon de wo ba ne sade no afa na me ya ti no ma bia se abusia wonya hwe ne video no oye before say ye ba be bobo na kwana ko he o se ye ko ate se ti obie ne ho bebra obie ne ho an ho beba moja abusia o se obie ne ho de atena o de bo beto ne yonko atenem. No, nobody can convince me. Dr. Yeboah prophet and the prophet according Dr. Prophet Yeboah Agyekum Francis and that wudin eno no e free na ekọ o TikTok obi bia ye Dr. Prophet na yi na ye ntiase because we dey ehu Yeboah Agyekum Francis na me hirawo de obeka ne wumu sofu hwan malam hwan wunyina mo na Yeboah Agyekum Francis ye modwuma mo an wonyima home Yeboah Agyekum Francis de obeka ne wumu sisi ya ma boys face papa o ma boys and no ma boys face ka ni easy an de obeka ne wumu sisi de obeka ne beti sofu malam hwan o ma maka wunyina mo da hwi ni mu biem. Before Ghana Blaster match against England, no. Yeboah Agyekum Francis here that way. A video be efa Ghana Blaster. How do you video number? Intense. Na match we. Ya tumi fu bebre with prediction. Ti na me nka ho asem. Na bo me say ye be ko ate. If you know, you know. And the Ghana ye be ko ate. Na me sure. One say abrantie no oye egudie ana adoma chedie bia Nyankopon de na bedum Ghana man na ahwe ya ye hu ne somfaso e de ba kosise obegya ye ho esese ye protect abrantie ni ye so ne mu yie efise tete no se na oman bi ti se Israel call how ne amane hu mu a na Onyankopon e wo kwan ofaso a otimi yi nipa bi eba ebedumboa Yeboah Agyekum kasa ohu the power the zeal the confidence okita or the kasa eno kire o se eniema na oye ne enyo onu ni tumi eye tumi bi ai tinimo ena edijuma na ese ye protect Mesi Yeboah Agyekum ma me odada Yeboah Agyekum ma me odada obi antimi nya Yeboah Agyekum hwe hwe ye ne Panama match no kase e be hye won ampan so ye hye Andrea and England match no o kase e be ko ate Uyo bi na odwonya kase e be ko ate pe so hu se ye draw ye debate and obi o tie Agyekum ye debate o be ka comment say draw hey kase hit mu ko follow Yeboah Agyekum kase hit yes you see be ko wiye no mo be bree besi Yeboah Agyekum Francis wona Nyankopon so ase begu sporty bet ana but ode ka kere this is sporty also na so matter to so adan ya say Yeboah Agyekum Francis Ghana 1-0 no what's that predict Ghana e be chiate just a draw and from it made debate 1,000 Ghana cities and now Yeboah poacho when my met na ofin pese me hu guys Yeboah Agyekum Francis no free fa kuruba and so mon fan to comment section o free fa efa
Yeboah mbese metna ofie mesrɛ fa metna ofie wate na wo de me de sport teams ni nyine ba be gu o predict mame na me fa papa dwe tire ngu Yeboah wa mana giensa For in fact, Ghana Black Stars for are surprising a lot of Ghanaians after sending your money a England match no equavier no because a man for the Brennan Dan Junet that say Ghana Black Stars for betimiache a England for Inti akoba asana ama for bebre na ye surprise is a Ghana for bebre na ye very surprised me see uni na mabonti e se mama for kan say match we the Ghana for lose because England for the omuni mbobo say sansem na ama for bebre na keka o inti Ghana for bebre na nim say match we na say ne Ghana Black Stars for ni England for ko hia ne de yade omo behwe ene se hwede nyame aye Hwese Ghana ye din kunim as ene ya qualify as ene ye koye the next stage ye denyame ase na busuafo after se Ghana ene England for match ne kwa wie yes no Yeboah Agyekum Francis trendy wo media ne so a enya sem ketwa kwa na ene de enti Agyekum Francis trendy nyina ne said odinka de beto abonten se ya de asene Ghana ene England for match no ebeye draw ene sampani empire draw nti akoba sande Agyekum Francis ya de a wo trendy PENYAH sem ketwa kwa Chira wa adwe fuma me e wo comment section. Hype na block media. Akra.